Mahur. Iya, kepungkul. Hah? Itu berapa disodomi usia temennya? Disodomi benar ada budak beri usianya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya parantos benang kengeng culikna. Ya Allah Gusti. Tos kengeng, alhamdulillah baraya culikna tos kengeng. Di mana asal? Nah, terus tadi kan ente ngomong kan paling budak budak mah tak kenal maksudnya. Apa? Nah, make apa anu yang kata jual batur ente? Apa mana kerja sama kongkol gitu. Apa di mana tak ada? Apa di mana? Terang. Bawa pun ke mana? Tanya man ngaran mana ham? Jangan ngomong dulu Pak, ayo para balik ke sana. Apa di mana sih? Sok-sok mending terus terang daripada cilaka. Di mana? Iya, Bos. Terus? Jadi bagaimana ngomong rencana arek bawa budak, nah budak itu Pak. Heuh. Jelasin entenya. Ya direkam nya mana ngomong sing balik ya. Hah? Benar. Nah, kayak gitu direkam ya. Ya saksi yo ka polisi. Ya, sah. Ridwan. Nah, mau dompet tuh? Dompet, Nangtung. Tinggal. dan nggak cukup dompet tadi. Kata mana nomor sama karena cara kulit budak. Yang naon teh budak teh make diculik. Hah, make budak make diculik yang naon? Yang naon? Hah? Nomor terang. Kulit. Heeh. Tadinya kamu nggak serek naon maksudnya? Heuh. Hah? Kawan. Kawan. Yang naon nulik budaknya yang naon aing yang nyaho. Tuh deh. Minum papa. Mana di mana? Hah? Yang muli Pak, jangaran. Hah? Oh, si Endai. Mana teh budak si Endai? Si Ipah. Tadi berapa puluhan Nyaho aing yang kolotna. Nyaho aing kolotna budak kieu. Ari bener mah nyaho. Si Endai len. masa nama orang polisi. Si Endai si Endai jamu di Pak, bangun polisi. Emang dia budak, dia orang ngapain? Dari bapak yang broking di motor, kan ada budak minum kasus sodomi. Dia kasus sodomi itu. Benar mana? Hah? Dia kepungkul. Hah? Ya dengar itu kali kasus, jangan selalu kasus kan? Tete berapa di sodomi ku sia temennya culik. Dari sodomi benar ada budak beri usianya. Hah? Bagus.